V okviru mednarodnega raziskovalnega portala bivališča Branislave Sušnik, ki je namenjen preučevanju, prevajanju in širjenju vedenja in dela slovensko-paragvajske antropologinje Branislave Sušnik, rojene v Medvodah, poteka tudi projekt Humanistična rezidenca Branislave Sušnik. Ta je namenjen špansko govorečim raziskovalkam, lahko tudi umetnicam, ki želijo izpeljati raziskovalni projekt povezan z Branislavo Sušnik in oziroma z njenim rojstnim krajem. Torej z Medvodami. Med 16. septembrom in 1. oktobrom je v naši občini bivala in raziskovala že 4. rezidentka, antropologinja iz Argentine, Luisa Gomez Vázquez. Njeno bivanje pri nas in raziskovanje so v torek, 30. septembra, predstavili v knjižnici Medvode. Prva rezidentka je bila diplomirana etnologinja, specializirana za zgodovino, Paragvajka Gloria Scapini. Sledila je urugvajska videoumetnica Agostina de Vera. Lansko leto je bila v Medvodah njena sorojakinja, pisateljica, raziskovalka in učiteljica Janina Vidal. Letos pa, kot rečeno, antropologinja iz Argentine Lucila Gomez Vázquez. Vsako leto organizatorji projekta z navdušenjem spremljajo, kaj dekleta s svojim delom in različnim pogledom na naše kraje doprinesejo k izkušnji tovrstnega raziskovanja. Vsako leto mogoče ne toliko najboljša izkušnja, ampak te naše izkušnje množijo. Ne? In potem zato preprosto smo te naše rezidentke so vse izredno odprte in vsakič vedno znova nas presenetijo. No? S tem, kar v bistvu tukaj v Medvodah vidijo, kako nas vidijo, to se nam zdi v resnici krasno. Ne? Rezidenca je zasnovana tako, da kandidatke na razpis pošljajo svoje projekte, v katerih opišajo, kako se bodo lotile raziskovanja in na podlagi tega jih tudi izberejo. Tokrat smo izbrali spet antropologinjo, ki je v bistvu nekako se nam zdel zelo po svoje v bistvu nekako uporablja antropološka orodja. Ne? In to se nam je zdelo dragoceno in v resnici tokratna izkušnja, bi rekla še bolj nas, res se mi zdi, da je blazno veliko v bistvu v tem času naredila, predvsem pa v bistvu dala na naš kraj pogledala z eno tako senzibilnostjo, ki je mogoče mi je seveda nimamo več, ker tukaj živimo, ampak je hkrati tudi nismo vajeni. Ne? Se mi zdi v bistvu, da je z umetniškim delom, ki ga je naredila tukaj, nekako zelo veliko povedala o tem našem kraju. Lucila se je prijavila že na enega od predhodnih razpisov, vendar takrat ni bila izbrana. Zato je bila zelo vesela, ko ji je v drugo vendarle uspelo. Pričakovanja pred prihodom v Slovenijo pa so bila nekoliko drugačna od izkušnje, ki jo je dobila pri nas. Comentaba hoy a Bárbara y a Francisco que me preguntaron lo mismo, que esperaba encontrarme por ahí con una ciudad como mucho más rígida, mucho más urbanizada y no esperaba para nada esto que luego fue el corazón de este proyecto, esta relación con el paisaje, con el caminar, la cantidad de caminos que había, no esperaba encontrarme con ese vínculo tan marcado. Llegué pensando que por ahí era una ciudad común y luego me cautivé con la cantidad de relatos que iba escuchando sobre el paisaje. Vse raziskovalke iščejo tudi vzporednice s krajem, v katerem živijo in okoljem, v katerem raziskujejo tukaj. Lucila je v Argentini raziskovala razloge, da so prebivalci kraja, ki je bil zaradi industrije močno degradiran, tam ostali, čeprav bi jim najbrž bilo lažje, če bi odšli drugam. Raziskovala je interakcijo prebivalcev z okoljem, kar je oblikovalo tudi njeno lastno razumevanje ozemlja in vztrajanja skupnosti v neprijaznem okolju. In čeprav je tamkajšnja pokrajina diametralno različna tisti, ki jo je preučevala pri nas, pa jima je skupna čustvena vez in človeško delovanje, s katerim ljudje živijo in vztrajajo v okolju. Kakšna je torej zanjo še povezava med Argentino in Slovenijo? En la metodología sí, creo que como antropóloga me sería imposible decir que lo que estoy haciendo es un trabajo propiamente antropológico porque necesitamos tiempo, teoría, conocer el contexto, la historia del lugar, pero sí metodológicamente se pueden establecer unos puentes
el de caminar con la cámara, que en Argentina había sido tan útil para realizar mi investigación en antropología, acá fue sustancial para hacer todo el trabajo de caminar, conocer la gente, conocer las plantas, las texturas. Y además se me ocurriría decirte que la antropología tiene otros lenguajes que no son solo el escribir, entonces también fue una posibilidad esta residencia de explorar otras maneras de comunicar algo. Lucila je pokrajino raziskovala s hojo po poteh okoli svojega prebivališča na Belem in si občasno privoščila tudi to, da se je malce izgubila po poteh, ki na videz niso vodile nikamor. Velik vtis so nanjo naredile teksture, ki se razlikujejo od tistih, ki jih pozna iz svoje domovine. Všeč ji je bilo, da so jo ljudje, ki jih je srečevala, sprejeli in z njo delili svoje znanje in izkušnje. Zato si želi, da bi se lahko v Slovenijo še vrnila. Sí, yo me quedaría, de hecho, me quedé con ganas de que sea un poco más larga la residencia, la verdad. Fueron 15 días que me sentí sumamente abrazada y cuidada por todas las personas que conocí, desde las personas más cercanas, que fueron los coordinadores de esta residencia, Francisco y Bárbara, sus familias, pero también de los vecinos que conocí en Velo, de la gente que me crucé caminando, de la ciudad que invita a hacer un montón de cosas, a seguir recorriéndola, a seguir caminando. Así que sí, obviamente vendría de nuevo. Čeprav je vsaka od rezidentk humanistične rezidence Branislave Sušnik pustila svoj pečat pri nas, pa je morebiti Lucila tista, katere povezava z Branislavo Sušnik je še za odtenek močnejša. Njeno izhodišče je bilo, seveda je tudi tako kot vsake pri Branislave Sušnik, samo ona je tokrat stara 27 let, kolikor je bila stara tudi Branislava Sušnik, ko je pač odšla oziroma prišla v Argentino. In to, kar je v bistvu mene nekako zelo nagovoril, se pravi, je ta v bistvu njena senzibilnost, to, kako se je ona lotila tega, ker pred projektom resnic gre za to, ne, da v bistvu Branislava Sušnik je šla v bistvu v Latinsko Ameriko in je tam v bistvu delala staroselci, ona pa v bistvu je prišla sem in seveda tudi njena naloga je, da dela tukaj staroselci, ne. Tako da v bistvu gre za ta v bistvu obrat in v bistvu Lucila je to krasno naredila, ne. Lucila se je medtem že vrnila v Argentino, kjer bo svoje delo v Medvodah vključila v zaključno delo projekta. Sí, la idea sería terminar de maquetar esto que vieron ahora, que es como, bueno, las ideas así pequeñas de lo que fui pensando durante esta residencia. Ahora es volver a casa, reflexionar, seguir trabajando en esto y bueno, sería hermoso que salga el fotolibro y bueno, también algunas reflexiones escritas también. Delo svojih rezidentk spremljajo tudi avtorji projekta Humanistična rezidenca Branislave Sušnik. Že tekom raziskovanja v Medvodah delo deklet dokumentirajo, a s tem se projekt ne zaključi, saj je tole del projekta, ki se nadaljuje po odhodu rezidentk nazaj v njihovo domovino. Vsaka od zdajšnjih rezidentk je, potem ko je prišla v svojo državo, tudi v bistvu pač nekaj naredila, ne? Nek dogodek, kjer je predstavila svoje bivanje, recimo Gloria Scapin je napisala knjigo, ki je zdaj tik pred izidom. Druga rezidentka v bistvu je predstavila video razglednico iz Medvod v svojem kraju, a ne? Recimo z Janino Vidal, s prejšnjo rezidentko, smo se srečali v Mehiki v Guadalajari na knjižnem sejmu, kjer je govorila na eni okrogli mizi v Medvodah. A veste, to v bistvu, in tudi Lucila je pač že naredila, torej se je že dogovorila z Inštitutom za antropologijo na Univerzi v Buenos Airesu, da bo predstavila to svojo rezidenco, ne. Tako da v bistvu nisem zato, da ne pridejo one tukaj samo ta naš prostor, pa v bistvu tukaj pač delajo, ampak hkrati se od njih pričakuje tudi, da nekaj s sabo odnesejo in da predstavijo to, kar so v bistvu tukaj doživele, ne. Tako da Medvode v resnici dobro, so pač majhen kraj, pa hkrati se ga ta naša rezidenca vendar umešča na nek svetovni zemljevid, ne. Pečat Medvod, ki ga je s svojim izjemnim delom pustila prek oceana Branislava Sušnik, sedaj torej z malimi koraki nadaljujejo organizatorji projekta in njihove rezidentke.